Ndabasuje nabaye ikaze kuri Talk Sport ubuzima kabisa igitonge ba update nyinshi cyane yavuga kuri Sekafa ndetse ya Peri uyu munsi irakina turakubwira transfer eshanu za Real Madrid iri gushaka nazo mu gitondo nyinshi zivyutse zivugwa turabona kandi no byo Aperi itangaza muri ko ikina byose ni hano kuri Talk Sport uzimara twihuse kadere ko iri n'itsinda Rayon Sport muri ryakina ku munsi w'ejo Rayon Sport ari rari ya 33 mu gihe Rayon Sport ari yakabiri na 33 mu gihe zose ziganye ibitego bitatu ndetse zifite amanota ziganye ibitego bibiri mu gihe Taska ari ya gatatu n'umwenda w'ibitego bibiri hanyuma rero kevuze ni ya nyuma no manota 0 hanyuma rero APR FC kabisa rero ku munsi iri kwitegura Republique ku munsi w'ejo bakoze imyitozo yabo ya nyuma ari nako rero Republique bize kuzikina na APR ku isaha 12 zuzuye kuri Kigali Pele Stadium hanyuma rero General ni bibiri VVIP 15 Regera 5 VVIP 30 hanyuma rero twihutana muri Real Madrid cyane akavuga ati Real Madrid abakinnyi batanu ushobora kuzana ataziginduka muri sama Jose Mourinho yani Diomandi arahari no kubanya mbere hanyuma Bernardo Silva kubanya kabiri mu Portugal Marc Cucurella mu Espagne Fanseri kubanya gatatu mu gihe Denzel Dumfries mu Faransa kubanya kane hanyuma Ibrahim Konate kubanya gatanu kabisa ukinira ikipe ya Liverpool hanyuma rero kandi Fabrizio Romano aratubwira ati Real Madrid atazi igihinduka biri hafi cyane kabisa Diomande ashobora kwinjira mu kipe ya Real Madrid hanyuma tugaruka kandi muri APR FC capitaine APR FC Djibril Ouattara yatumye Perezida Paul Kagame ku mukino wa Sekafa Kagame Cup uzabahuza na Garde Republique muri Djibouti bakosora amakosa abakoreye imbere ye bakanyagirwa ibitego 5 na Gor Mahia yo muri Kenya umukino wa mbere rero abaga PFC yari ifite icyizere n'abashyigikiye bari muri stade Amahoro barimo na Perezida Paul Kagame ariko irabatenguha inyagirwa ibitego 5 yanakina umukino mu kiganiro utangaza ko APRFC yakoze imbere y'umukino ukurikiraho kapiteni wa Djibril bataravuze ko abakinnyi babajwe no kuba baratsindiye imbere y'umukuru w'igihugu ni nayo mpamvu bamutumye ngo bazabikosore imbere ye ariko nta kibazo turatumira Perezida wa Repubulika ngo azagaruke kutureba kuko dufite ubushake kandi tuzakora byose kugira ngo tubone intsinzi twizamukira no muri Real Madrid nkuko The New York Times yabitangaje iki kipe irashaka gufatirana umunyabrazil imyaka 26 ari kongera amasezerano ye muri Real kugira ikamugarura ku giciro gito icyakora ikiganiro ku mpande zombi ntabwo biratangira ariko abayobozi bose ba Arsenal ni igitekerezo bashyigikiye mu gihe Real Madrid nayo itaregera uyu mukinnyi ngo yongera amasezerano nubwo nayo itifuza kumutanga ku mafaranga make cyane ubu rero nyuma y'umwaka utaha imikino Vinicius Junior yageze muri mezi 12 nyuma y'amasezerano nyuma yo imyaka rero akina ikipe ya Real Madrid ikaba itaratanya kumwongera amasezerano ko ikipe ya Arsenal yo irabishaka cyane rero mu gihe mwaka 2022 mu mashami yose muri rusange akaba amaze kwikina imikino 375 amaze gutsinda ibitego 100 nako kandi Real Madrid iri gushaka gutanga umukinnyi wayo nako kandi Real Madrid iri gushaka gutanga Alvaro Albelo hanyuma rero abonayo akariko Madrid ishaka murekura neza cyane ko Jose Mourinho aracyamukomeyeho kandi Fabrizio Romano tubwira ati Yan Diomandi ashobora gukurikiza muri Real Madrid noneho FC Paris Saint-Germain yo yamaze kubivamo kubera ko irabona nta ibibazo bya financial play byazaga ko Yan Diomandi ikintu ku mafaranga menshi cyane ngewe ni
Amfir. Ugomba gukomeza ukurikira cyane kuri Top Sport Ubuzima, ukomeza gukora like, share, comment, gukora subscribe kuri YouTube channel Top Sport Ubuzima. Ciao, hasta la vista.